Mommy Mompae. The young couple was such a deep passer, Brandy Pankarabia, and I was sick. So, brave a timber for Soha, Abatunaha, and the wind several tom for a babua. It will run what the muntra. Sri County, baby, already young couple would be a shop at their train. On Concon. Say, no bamboo, no whom can come to time. What she a bush yasso? Who could our maid? What war? I'm a soon be a cosso. And the Munamani at the Mawian coupon. Say, Timmy Piabon trade the Wilson cock or bone the wood random. Say the Pansacra, they are one muntra. The Piame born and you know you made the show at the Wilson the comfortable meal. To me, no one who did some niche. A rather slow. Don't do a dibon, no more we are young yet. Over we are tired. Over we are young. What's this young man who just be a 2 hour bonafo? The slow young couple for whom need Pomabo. Yes, but I went to the baby as in the way. So we Ginny Panqua. To be about Jabiano. Or go to get them stress years to find a bonnet channel, and what also the back channel. Sicatia be a that's why I dear Manipa. I am dear Manipa. Sedipa, and let him Janiaba. Abeula start to be a movie. On control. Bimpire member. A drawing on the side. Oh, Macasado, and Nimo number Tosan Cofonso. Now, far would you know? A control that the old tip in this harbor be a ruddy. What beer was so? What beer was seven just watching? What many young sound? Or did they you with your pet? The slow and many bunny flat, our Temuaban. A movie old tip on any flat, I want to read. The slow, Nipamo. Said you better be a chap near Tibonima, or whom over toy as well. What kind? Sana Miss Edimay and Marka. We are the so big Tibonimo, whom over for China said there was some matter. But I was say so timid. Although by years to Dimunti. Amen. The person summoned that person to say. And the boy for 7 years. You would Tiboni. As some really home, we are time. The destiny of a sinner. 3 years to buy a no, Natima would be Kaibay and in Comsa, a free as I am pencil, and a new woman, a Cafano on the sand, who would be Baba Tiddy perfect for him. That's what now, Nippon Hunsa. To assembly you. And the Nippon who saw. Do you know who said? When you go said you would hear Piadia. According to Checo, we saw the other mouth. So take your man, so take Cronum, so think you say Igum. So a Jauku, so a Jawire, said I'll take Biano. Who go Busan Toma, Atabia, visa, passport, whatever mouth. Papa don't this out, Kenny. And by a Macon and go put through the Boyedi home. And this is what just of the Boyeni will be on deep on it. A patch of slaves to say yes. When and will miss show, Makiwas and Manumio, who mobile from a bonnet and the only prayer, young Uncle Potier, if you will be on deep on in time. Of course, I 59 or better one. Who got John chapter 9, verse 31, and the Frenia. John chapter 9, verse 31. Ni Frenia won't have yet that, you know. Or you may know one some cow. Papa be a woman free the mammy and babon thing, won't have yet that. A gun and a cherry and a ball, we are sick. Who said you are sick? Also, young Coponti or the Boyeni. Tio, perform it for a sea for a tatano, a busan quite pen or fast or teony. Was a media, the minimum said many of Franmania tear.
and it also me no say meaning say onyankopon tie odi boye ni minim ye de di fra fo we know the maame na wa jani kuna kofa be ma fofo eni fra fo mpo nim say o kompa bo nya minti this was stress ye so fa no bon nchen what done free bon no e go fa di kunu no ware papa na o bru no yire no oh who go First Peter chapter 3 was it mama monne mo yire no montra nimdia mu saa fan saa monne mo yire no montra nimdia mu saa no ba me ade a me ho nya den na mo mpai bo to kwan munni wo munni na mo mpai bo to kwan ansi so papa pesa man kia siam na sa oba wa ware na wodi ne tere sa na mba foforo so e bo na odi bro yire no wo tete no pesa man kia siese sanya sumviem na one ne tere dia e gojina mpai bo ba bi ase e huro baba wo Bible no the Bible doesn't cancel itself 9.9 uti asama ya kan kasama tawo no yiri ntama wo tempai bo bia na ba ka sanye sa nyame we na manfo so fre no mpai bo no se da ho ni pe di boni so pa to ye be ko trust na mo wat ni ma bi ase na di fo bi so aba no mu di sa djuma ne de me be kira wo ma wi ya ene kwaye nyankopon do mbe faso Isaiah chapter 57 verse 21 Isaiah adeboyefo be bre ha odi for Isaiah chapter 57 verse 21 dear what's your sundue eni ho ma bonefo na nana o tiabu somsom onya sundue dan wawu ne be dubra bi ena da ba ka so asesa wi asaso ye bo bodini e kron wo sabra de wawi ye entai me be trust ya dia bia throw from the Bible no from Old Testament upon that time from Genesis chapter 3 e trust ya dia kosi ba bi still so do so be di boni akoso di the child body for we here afan wa sase o woni mun ti di o yankopon dia ma o what di boni ni bi ya be 5 years 10 years 20 years 30 years wo da so di boni me child e bia wo dan hunu wa wie ya nti na oguso no ti anumre pesa ko wa wie ya o ye penti o da chana child ti se da chana child wie na so still wo be ko wa ko bian for so sha wuni ma dia bi aso ni wani mu ba ko fo bi di boni e be kire o ma wie ya to be to aso ruande be ba be to di power wo se asundue eni ho ma bonefo so bi apetese nomfo a oni asundue mi ewurade e de ode so asundue ni ho ama bonefo me onyankopon ya me bo so ni asase ana o se onyankopon se o di boni e oni asundue prophet ben de betima dane sa asemi te di nyankopon na dress sa do the seal e sa no wo se me onyankopon ana o se the mumusa prophet no mumusa conform mumusa sa malam no sa kuko bo ye nuro no mumusa no ma me sa wonya asundue hire ana o de masista no a wagya ni kum aba no so ma na wankyere wonya asundue no ye no de ma no ye kafi trono ye be tresha tro ko fo bi asase di boni so bo hu obo ho ano a tidi yesu ba wo se hebra me nche me mo asundue wate bonino ya wudi antidi kwa ma hu kroku bra tidi wo se bonino katua no owo wudi boni ya de hu akatua bra wa na wudwane kwa asofo ebo a kwa ko wi a obi ade o ewuo no ba de ya wudwane oyi adwuma bo so me hwe na abaya ntua waka bo ndua ababu ne di ka mo tia sese boni akatua no owo maame na o di boni no wo di akatua bi akatua no owo no owo ni so ba pa na di pe ntwane
the old and the home and the chase you. Sure. So what Tracy Bible not I make out Coboni on the water. Boninti when you go for money, double Jesus. You have put a senium. Papa Jesus is a biaso. Then the moon killing Simon. The Muja Pram. The pot from what this for Mrs. Sunday Piaco warning him. Bonnie work at Jordan or Jam. Was so be about in China. No me and society 2 years or so. Yes, was in a name. No me if you didn't permit my men and a papa. What about Jesus Christ? What your father said the crown of them? What kind of Bonnie are you? We are seeing natural Bible. What done you see? Bible said, some men or talk. Because no me again anymore. Walk on Shiam. Yes, you are the cinnamon as a woman. Hebrews 9:22. Was it come here? Is that you know the way to and the sir said I'm not him. And the sir was just one ma for flesh of now. This will be a bit shibble and one papa. Oh, who will young soul? Oh, come on, sense here, you material. Oh, be a bit shibble and one now. What you see one now, a woman. That is Jesus Christ. Was it right? Bonnie, we are young to be a cool. And to the bra, the baby said, Okukum, would them, baby, I will be a Sabra would chairman, with a cocoa to get him. Now the Bonnie Shaw would be a woman, say what dear. Philakum would give me yesterday. Catch me. She meet this summer to my Geoffrey Bonnie. Come on in the trammy. Then if you home and Koyabi, that turns out from a Samin Brava common. Nothing would be on common. Mamma, so the American, what can it come and what no power? Just 1 minute work, then I go for the just and come. Or you just a papa so I go to heaven. What's the way to me yet? Doesn't go for you, no, because what dear tree. Go for Kuna because what dear tree out of course. Now we are a better to the upper waters. Why do a deal for one? Young people say, me, who I didn't watch yet. On this I would do for now. I said, me, who did Bonnet? There's no more soon. Ha, that my man called. I mean, call 2 Timothy chapter 3. For be deep bonnet, so for Papa and Amameno. Or Baba or by prayer campoa, Busano, sir. The super to say, to sell Subamu. Now, dear me, who did for true for a different conclusion, say, deep for true for one for Brabant, you. Ubebo Brasa de Opera on Found, would they read on would they answer about a Patterson on Found, the answer about Wabaja country, we eat a bono on Found, the answer about Wabaja country. Just a bonibia or Timothy on the Bonino, no one was so. Brabaja country, Brabaji way, Brabaji little number, the commander, and why a year, who will come to say, Nabina Visa, Papa will be quiet. Would you win more quiet for? Here, the 2 Timothy chapter 3. So deep for one. Depend deep on the assessment and come. Maybe I'm a tacker. Preaching a hood of a bremu. Azar chapter 3, verse 11. Was it our body for New Year? The baby of Monsieur. People are prophet, Papa. Caboni, or back camp on the Course someone from comes away, Nayona, or Papa Nayona, maybe a before. Creative problems in trouble. Nankupon who was Saka, Nankupon. Yanko 1 Corinthians 14. Nankupon who was Saka, Nankupon. Tia Sama no can you, but Bob by you rough. Ka. Not the Papa no, now no chabi as well be in my confessment. Or more baby little number, meaning Sasanity. What come on baby little number and Wabana and just saw them was sort of cement. It's so best a question from the saw them all. And you could see Yabra Kumasa Bruno Bishop. No, I'm just swap. Ha! The Abu Pano. The Abu Pano. The bed deep on it, how never saw for so Papa. You have trouble for you, you have traces from the Old Testament. And the Bible, baby, actual, say, Yankupoma, as some guess,
en konko tabo ne fo so a yete ha ye behu Bible no pedi to ho me nkai mama difo bi kwai pa ti me jam ho ma nkrofo bi no me wo ma wie pa san nkrofo no ipa bia ko asofo bia fa nipa bi san koa unnim Bible no nti wo ba obra yi a ka ruade de wo ye ne bebre waja wu kura ko fa ba ma fofo ya sisa sumenti so amu na wadi kwa de o akati madua na ebegu agum so amude we asa jimu sika gu so the second Timothy the assembly yo chapter 3 verse 8 and 9 o ken okora na san kofo so o ne de nam ha ne ye seni pa jire keti confusion to ni patrim jama na ebere no kora no ka bi mfa obenya sofo bi wa kwaja kwankyere wa koso atane boni Second Timothy chapter 3 verse 8 was an study yame any yambre any most dear sino sana yeno ma difa trofoi ha mame yan kan chira wo se ukuna wa no chochocho won so no jayo wudi ahobra se wa ware ase utimi hiri twa ukuna so utimi di ukuna tan kan tia ko nyam no tia fa so ko ukwa fi so fo mo mati dum ho a wo so oba na usika ho asam ne ye kan eye wo nyuma kase ne kasa kase ne wi amana oman mu minister sa wo ye udwumadi wanya aware dia wo se bra wo ho se e ba wa uku calm down tinyo post no certificate asam ne ye kan that is the word of God so en kwa wade mu konko he kinsem fiji ma ye kunu no wo twitwa baso wo ko tie okohunu so fan e pa chawo so fo na sa ho brasia bi ari na kunu de wan ba de so sai na usitie wo kunu so udira so ni fi ha so abof nyame wo bia so akatu ade be ma no mani bi suba inti awa babu nya bi 9.9 mema bi suba isumti ye perfect say ye because wa wo magu wi ase oso we ho mo oja na bo ma no so in kolano be ko suo mbe di ombe da onfa ho no nam ma fofo so wo wi sa ko hwi sam wo ti akire na awuade beba enti sa ni po bi te sa no oba no knase no ka ba e diabo kase di tia beba to na ma se ni hunu me ho no e bi fira bi firi kuma se na bre no tia ma me ka me ke kan sa ba so ne kire o ipe di boni pa sunjue ye be transit from tete nenum this also be to aso o de to aso o kan na di fo atofo de atoha na nya no kra na yamu nyai na hwan na ni pa su di se ha asanchiro ni be breba ni pa di akire mu tie from studio ha Yesu Kristo wanzam kom se sa di fo atofo no ba bo nya miracle so wasi won be sanchiro ni akase according to Matthew chapter 24 and Antichrist time this is the Tibumian son miracle obeka se media free from zim and ye nipa ye this all sense and trinity na piso opesa obi enya nipa why am fu so trinity no na mun sori mu a why mistake and the Antichrist what do tension ne bebre na wie ya ne asem me fa na du be bie maame nipa ko bu nsam jemo anon pabra papa tira pai aso bo kunu bia manawu what to be wo bia manawu uti asase so hidi binom obeto ade hoda kranche o kana di for de atoha na ha hwa second Timothy chapter 3 verse 8 was na sabe yami ene yamre ene mosi edi asie no saa na yenum so ade no kra no di asie otie was wo ye nipa wo madwena sai otie asam no 99 wo mo ye nipa madwena no asai jesan kan namra ka be fa ma bodamfo nipa tu bi akyi sofo bia won ka konto ya bra bo ho nsem nkyerɛw
Entra Yesu mutaya odi be wuye. Ha bere o man kam do confession. Who be empire mun kase Yesu Kristo ni awurade no. Anase Yesu aba ho nema be wuo no. Anase amo Yesu asemwem. Anase Yesu amewu anyi ni pandan. Anase ne nkyerɛkyerɛ ne Bible hyehyɛ a ɔde ma wɔn. Ɛmfa Yesu bia so no ɔmfiri nyame. Ebi obɛkɔ Bible mu akyerɛ wade. Ha! Was wo yo nipa wo mo dwena sɛn. Na hwɛ de ebi no yɛ so dem wo. Was wo mfra? Ɛwɔ gidie fam wo. 2 Timothy chapter 3 verse 8 and 9 ame kan. Wo mfra Dia Yesu Kristo di mo kan. Verse 9. Was in so anko na nim pi biao. Die. Was in wo mu gimi ebedadi. Nipa nyina anim. Wo be hunu wo ma wiye pa wo man mu a. Wo be hunu wo ma wiye o wiase. E jakahye bi ta ho ke wo mu. Ukwa di se betia duo mu. Obetro different of wiye. Ha! Was in wo mu gimi ebedadi nipa nyina anim. Na sade wo mu de no enso eye ye no ya ne yamre ni Moses edi afase mu pai na Awurade ka wo nyina wu afamo wo na mon ka fanti anokore no ato kan na nsamo ha kasafa Yesu ho kyerɛ di pankwa de kwaya na bi no so na mo kyerɛ keka de wo mo pɛ me de ma wie ko na wo ne Awurade na wa asɛm ti asɛm yi Bebe na metako adifo ibiti bi hunu sabe mo niema ehwehwe mase eka chamo kales aboze bae boni udi nura de kokko mo ho wa nwura kancho ami trust ade bi from Adam 90 e ka de boye fo wi 9 FM Genesis chapter 3 jeriye o kai chapter 3 ni nyina kosia ni pa Nyankopɔn di ka bɔ mba wi ase jeriyo Adam Nyankopɔn domino adentira because Nyankopɔn dina sem ma Adam no Adam tie ne yire de no agya nyame de ato twenie wo bi bai edi trom ho wo ifutifie Adam yire wutifie wo bai ukuru de niam na kyerɛkyerɛw wo bi wadamfo bi firi baabi bai wo bi firi baabi bai aba kachira wo sɛ nte sɛ ne waji wo no bia na di na be Nyankopɔn send de ato nkyɛn Nyankopɔn tumi wo no Genesis 3:14 wo tumi wo no wie ya pɛ chapter 15:16 wo tumi wo ba no so me kyerɛ bɔne ase o ko ba mu di bɔne ba wie ya mo na mo pɛ nhyira no there is no blessing for sinners tieniye fafo bia ni ho nyame na afra no wo ye kronkron a obefre nhyira sɛ ma bi odi bɔne so o godwaman wo sini penhyira masturbation abrantie tumi ko hye kokom no ogyere ne ba ma sa sɛ de no oba adam ti asɛm yo ɛna nipa bi ware mmoa ɛmɛma bi ni mmoa ne da bɛma kwabrane na ɔne kraman bo adwaman Brahma no de ntie. Sasa wo hwe adwena de di patrim de saba ehu pa. Ebi so wi san de opensa no wi. Da bo so bo di nsema tudwa asofo mo mpa ya mayo. Ye be mpa na mo mawo. Ye be bo mpa ya mawo. De ye bo se wadi hu mo bo le saka. Ye da otinsa wiem ye se wadi ma wo ba nware. Is that the 227? Yes, you are them. I'm more probably never. Obi a Johnny Crow, or Kofa Bema for Bitakapa. Open Bible. Or Naman Pibobio, or Yasof will be so sudden. I don't know what you now, Sakamame. They been here to Yayo. Did you upon here to Yayo? You capro, you simple. Aye usika ananyo wa country bi na country Yesu ba yo ohun se di peti bone di pa nya de sakra o ba no ye be po na se biam ya no wuma Yesu be wu ama wo step wo se wo nyintu mo ya hwe wu ama afafere so ma wo tere bi ka ka kyerɛ wo
obi a be fie ni moja gu ama wo so mpa maame wa wo do moja be twa so nako antichrist banche Nyankopɔn tumi wɔ hɔ no wadome if wɔsɛhwɛ wo yi abo na wobɛnyi nsan na w'ani bɛgyina wo kunu na ɔne bɛkɔntrol ɔne bɛdi wo soɔ Nyankopɔn na asesa to hɔ nti ɔba wo ni right sɛ wo control bɛrima ti asɛm no yie ti sɛ fie na wote mu no sɛ babasi a ɔba wagye fie na bɔ so wo kunu nua no a mekyerɛw sɛ nyɛ ɔne nyame do toe bɛdɛ wo ho ase wo kunu wɔ sɛ ɔkɔntrol abusua no wotia bɛrima na ne ho po wo sɛ wɔ power ɛyɛ bɛyie ɛwɔ mfi nyɛ saa ne nyame do toe wotumi tia bɛrima yi ti bɛrima na yɛ din na ɔte fie hɔ ana deɛ wone wo mɛyɛ no mo deɛ bopɛ na mo yi ɛyɛ demons wɔse wɔ bɛrima na bɛdi wo soɔ wɔde bɛkɔntrol ti sɛ wompɛ nhyɛsoɔ de a ɛnware tie ne yie sɛ wompɛ control no de a ɛne nka aduaba no wankɔte bi ani amfa bi ammerɛ wo kom hɔ ne Nyankopɔn sa kɔ Adam so wɔse hwɛ papa wogyina hɔ misa minister ya wogyina hɔ wotenten no kra mu hade watae ne wagyapade a wahyehyɛ a wode gyina hɔ nyina woyɛ nnɛteɛ wate woyɛ nnɛteɛ wɔ mekyerɛ wase baabi a wofiri mete fam na nwene wɔ ya na yɛ meya sɛ obi yɛ okunu ni ne wɔmmu Nyankopɔn asɛm a na asɛm yɛ meya sɛ yɛde wobɛhyɛ fam bakɔ woyɛ nnɛteɛ o dɔteɛ mu na meyi wo firiyɛ na dɔteɛ mu na abɛsan kɔ Adam wunti wadome asase God cursed the earth because of aduabafa ya Adam agidi ya bɔno dodo a woto awudi ya wo pass wudi ya menim nyame kora wo bɔ no mpaye menim sa nyame kɔ ya wo bɔ no mpaye pass wudi I don't know him ɛsɛ Nyankopɔn pa wo bɔ so de asase dia me kan firi ne kyerɛ so mu kyerɛ wo so wontimi ni bɔne sa hwehwɛ so dwe da never ever all the usher what I am okra bre mame okra bre o misa minisa anana wodi abosom na ebu nkonwa me be ba hemfo no so sesi a de sa hemfo ngoma no mu no ohiri bia o tere wiase a o de bosom ebu nkonwa be kire na wieye ti sa sabe still na na wo so be ko so ato so abosom so mu a God Sanya me so ni beba ho so ate. No bi purpose o man mu iso kotunu okobo so mo okokonfo na konfo no so so te ho eye sa nyanka ma de no. Hwe nyame ama ne mre o. Nyankopɔ bufo dade so no the time ama no. Ebra do so be konfo na wie ate. E pesa me chiro de wokɔ na wa hu no sɛ yei sesɛ na me kɔm de awurade hu mɔbɔ wa sai wɔkye. Yesu fra wate. What you assume na brɛ wo ɔte asɛm na ke asɛm wɔse what you assume what the prince of peace what you assume na brɛ wo so pona ifa na ɔkɔ pass on ha akopɔ duri wɔ no wɔse wɔ hwɛ wo de obuso na bɛwia na wɔduane ne nneteɛ wa duri wɔ ba no wɔse wo benyi sɛ na wɔnyi sɛ mu no wo bɛbrɛ wo bɛbrɛ wo musa ma no hwɛ sɛ nyi sɛ da obi wa no Dominic Kuru na Adam so adome no wose hwɛ apart from say we are dɔteɛ na abɛsa kɔ dɔteɛ mu ni nyinaa akyi no wɔne wo fifire mu na abɛdidi wo bɛbrɛ wɔ wiase ha pa yɛ kyerɛw deɛ bɔne de ba wo sa Nyankopɔn wo yɛ amanfo ho ya ho papa ho hadi agya nipa som no ɛwɔ nyame anim no Bible bia wo koe no papa wasakra de wo ni Yesu ntabu ye kama de Yesu ka kyerɛ wo ba bi ɛwɔ Matthew 15 ho sɛ aduane yɛ de ma mma ne yɛmfa man kana ma mma ɔda sɛm na sɛ ɛbrɛ ba mama kyerɛ wase ne obi a ne kɔ Yesu anim Bible sɛ ɔba no koe no ogusai wo oguso Yesu ahomoni bi hamba ba dodo Yesu ahomoni ehwa de Peter oba na tie mu sa Yesu amfi no ehwa de Peter no ko Yesu so Yesu oba ya bi achi ache tia wotrum tie na busa de man wate kwa ne Yesu se Peter aduane ya de ma mam ye mfa man kra ma wo
kofo ye ya yo ya busa o mabra bohwe ebi ye kama na omutifie asam kitu bia na ne kukutua so nganganganganganga ne kukutua so omu panyini emu maami mu papa isuba pro sa krama we ba sori a na so fo be se no nkom abonti so kam ni ye ne ye fare ko kam krama ipa ke so ne ye fare ye fro ni pa bi life asa krama Yesu se aduane ade mamma krama figu no san se sedi ni pa ko asori ne no san ja akoto boni atantade no firi mu ba Kristo mu na Yesu di moja ni gare ne pe enche no san akoto atantade mu o krama awosere da krama ya awosere na news so sao o mai obi ya wiase krama ne bodua nyamire ma ne se on fa nkata na daja so krama pia bonte na opida ebodua obi ya ne daja so ame usuba ne krama de ni bia o ana ya kama o se aduane de mamma no hey ajama monti krama na wo ho ne manwo chi obi ya ne kala obi ya ne papa we twam ho oba ya no afuru no bi no okọ we su twam oba no afuru no bi no okọ we ba sa no oba bi abramo aye Yesu se Peter aduane ade mamma no mfa manka ha awadi hu mo bo wate o tumi wo nyina wi he no o se adam wadi mu fifire bu na abedidi wo bebre wi ase na abekọ do tie mpipo because do tie na bi wo free enu akire na kai so bato aso so ni nua ye ba mu akuro ma me na jinse ko ye to mi trakto fo bi boni o no ma kire o ma wi he ti so ye wo badwema dwane free boni ho de ba boni fo so na tai yakopọ hye jabi asase su anom ya obehia ni nyina akire no ejabi di wadi ma okosia ni party we are di boni ya be very careful woni ma wi ye ntra ha o tumi kan ya kan kumni ya be because the look at time yakopọ si kan Genesis chapter 4 no se kan woni ya be o herefa asem a nyan kan tuma ne bofo asem a kan kasa kire nyankopọ yo kan se ni ya be so hefo ne mi ama umu abie school ni mu ya se do si kasa kire wo headmaster school yo adwuma mu wa wo ya adwuma mu ya keto wa adwuma mu kwese dia wo si no boss e do panyi ne wa adwuma mu kasa umu abie ntie be yi wadi wanta wo si be yifo na ye ho maami ai wo ba wo tia wa re ho wo num kasa tai ti beba ne be jawo o jawo beba fufuro ba na jai beba fufuro ba na gu wo si be yifo na ye ho wo num kasa tai ya me tomi ke mi bi ye be so ya bore mi ana utu asemo hari nyankopon se ya hukum ke na mi hukum e ba na mi ni o eso ba bi a wo sha hukum mahu wonu ya ba mo janne e da so tiamu so fra bi fra asase so ni se na o ko tubu ya no ni pa na hukum no to ba bi no ni mo janne da so tiam o so fa ho di o from Genesis chapter 4 e go see Hebrews chapter 11 who can come Bible no was any Abel moja and daso kasa Abel moja and daso kasa when fidi do ademu so moja daso kasa pesa be kasa kira ba ya na okonyi nse ye to agu no pesa be kasa kira doctor na wo to anyi nse agu no sa enkola ni moja daso tiam hey aboni fo be bread ache papa enye nne obi sakere ho akere ho se awieye ani aseme ti na de obi anka o kumni paji sikaduro ti tamano fo ya obi se de opai papa ji sikaduro awieye obi ti abaya dwuma mu obeje bribe saa emaye be pa dwuma ye e wa abaya dwuma mu this one maya ne da po jamayanse o se bebre ko pension no me stroke bu ko magude
kacha no so bebrebe ni ko wo ma ho ni gie mu a awieye no wo se bu buagu dem yare amane ewu sini so ha papa mame ade bia wo yare se wa hwede yie o da chi o ni asem ye wo ye bia wa katua ho wo da fama no office ho ai teacher just phone call ano and secondary school for my ano wo dia fa wo mo se de opa na wo wie ye mi suma wo teacher bi mu ya pa wo do school ye twempra memnim se ko befu nanso de awurade se men kan kyerɛ wo wanya ya wodi kabusu wo sa tu be boni no a wo ko bu nsam jim ye no wan ka me kan kyerɛ wo pa so wie me bo a police lita ni to no kon ho a wo ko wuro bi fi bi ko jina ka kwa wo ko je price ha awurade be ba wo do obi aka kyerɛ bebre no ti asem ni ye o dumi kan wi ro se hwe wo be pass sa wa asase so ben nantin kroso so nya ho to da wo kum obi asie wo nam company bi so ma wo nua bi ehuna mane no tisi so dom ni Gomora so no wa bre so mpo de hase bie wa nyina na fe no wa bre so nipa bodom pem minister sahemfo wan obuka bom no wudi bon nyankopɔ se bi so be pepa banko me tro from ensase no ko se wiye no se nipa bi di bon ma no ho to no a wo so to aso di bon be po ahoto na me di so sai wo mu nyina so dom ni Gomora so be to aso be ma no sa be ma to hey a man ma lesbians bagana awurade hu ni pamobo na me wi ase duro no papa na mama to aya hoboa eje be to nche ti de bi abere kasa no bia ko ba bi obedwan yafa e che wi massacre o e wi mbesa na asam kase na ba beshi ti de ni abere ti studios ya e tiem kasa no so Dominic Gomora eja nyankopo he time so no apreso ele so Dominic Gomora no sa time sa nyeme we e koso no oh ti nyame wa huna penfo mobo ma me ne furu tua so nyame se na hyew kwa ba na fa so hunya ya furu se oyem kwa ba na fa so hunya kolanto adwa me wo furu kuna ti kofa ba ma fofo me bo a ti e ba fi na wo no e fi ba na wo no ti asam ni yo oba wono ba ma wono yire che wono ni pa bia ma ma bi no sana wo de abra wo yire and the fina wo mo no God destroyed every humanity this and lot and ne mamielu ne yire mpo anko ne yire kakwam cause ne yire wo munikum what to force ya say obe capture ne yire no na ko bo for so says the way sia bonten ne yire sa hwe we ase dressing we ase kasa we ase yiye we ase anokeka we ase morere we ase yedie we ase mfaso we ase anigye ayire ne dan ntinisi keka wo so no to se me ko hwa nyame domi ko wa domi wo wono de bone ba he no ma me no titi no tete ye nyankama de ma oba ko tu anyi sentibu ye no papa na odada obi ma obi ko di bone wo wono nyame domi no wo domi Eve wo domi Adam wo domi Cain ada no wa se for so this you be power bone nti so Dominic Gomora obija kola ketekete nkabi shemu me gesi so ha minija sabre o hire tia himfie ti na paka ma na so ti na konya so me gesi na pampam oda bo so bi de bo wiase ha awurade be bawo awurade be ba don ka o nyankopo senu so Dominic Gomora wi he no o dani krom butu uko imo satafa o se dia me sai ni po so Dominic Gomora sa so obi odi bo ne de eba Israel ade ba wote kwa na wasi so no sa protection a wo recall awie ye ni asem
You say you go for so bebre. Tokako for. Woman mu tunro abosom ne chese TV so de unya so TV ya na abegu so. Sika yi da konfo Ghana ha to be command me sika ba de abai ni problem. Onko puntuduma nko jibi. Wo fa meye puntuduma. Wo mo asoso no. Wo mo se sika no mutimi dibi omra me kanche. Konfo be the toys. Papa, you have a common sense. What with the toys? That and so call. And I wouldn't hear you, ha, me no, manco, my Mary, I send the Kenam, some said, Pemasemu. The radiation send him around the Kaname catch all. I say, a bit of bush much. I'm a show, I think for no. What will be a power because of Abosum? The Ghana had him for the mood was say, then some bosom. A rather about to the power. Okay, they say we are wouldn't count tempters on your man. And yet, Nasabo, for somebody ever or the Bamaqua. And quite your bed open some. A couple told me, or one told me, and told me, came, do me if. So them go more than just seem no person is sure. Israel for Numbers chapter 25, verse 1 echo. Israel for Moses in two of them, Israel for before bar. And now is around for more so. So for so here, I won't go fear or be chimpana or dano. As some of you. The Bible says that Google Kumnipa best 24,000 people a day. A German Mohegana, the eye. A German did not want to come. But also, one time you see that I say, is the cow, or bound one when the cat come never met from Ghana. For my way, I see a Mumpire man. They are buying him, maybe a debate, yes, animal. What would this argument and Tiber be a say? Abana minister never took some pages, say, what will be a son, your son's wobble. Than Tibisa, Bianam or Edope. A run about to the power. Katamufongo Martinai, Chitamubako Echo. Was Israel for Corsia, the year where there is so bonnet. Now, what it told what was our time for some. Now, coupon on it, tongue is the name Maya, or no more come, or tongue what will say by Fonson. Now, coupon, make sure I mean, who got the phone of our Laticia to the Muba also Echo. The same thing when you coupon tongue Israel for some media Fonson because of body. Papa, who be the Boniapa who are the own? Namaso forces are have a minting second to one child. The first Samuel chapter 11, second Samuel chapter 11, second Samuel 11, chapter 11 and chapter 12. Maybe they didn't take this who about the when you walk in kind. Quiet David power or him who found for you. Now go for the sick kind both here. What does David in the Madumua? Who say Kumkum, and what Basa in Yama who don't David feel. No slapping such a name, Yamihu. Psalm 51. Papa, who did on your consider pain? Yamia to me, David. Because it was sacred and well, the second bounty here. I have a social Jezebel. Carrying for women, they can keep it. Tell you no back to Jamu do so, because you don't go. A branch of Papa, their friend Nabot, the Bobby True. Why ever be true? Why you could do my camera and the home, or hidden the brave for? Aha! Okoguna assassin one was oh, Fama Menegis camp, not about to see the Bia Bushnadi. Almost a say Bushnadia Padiaton told you. A Yabushnadi over the coin a year. I have said the Jezebel, how about by phobia mechanic was in Brevin, the Ordiano Keka, and more share, Mercy Sam, any Chiere, and this animal name on a bio. Sabba by Fona, tis also Bushia by 4 bar, Shiana. How about
yi ba ya pa no ka kire ni kunu wo dede no ano Jezebel fa matwomen ayinfomu medical o etidua bi onu ba ko me try infuru su ba bi omo ya binu ye Jezebel fa matwomen ano mu kuma ha omo fa bo betrum wadi Yankopon ka kire Elijah say Elijah ko twa ha say 1 Kings chapter 20 verse 17 to 19 ko ka kire ha say boni na odi wa fa obi ade adi so say kum nipa nanai nti akomi a wote so na sama me kan nya odia wa fa obi ade kum nipa tinkrama na be kafuru boja enkraman na be kafuru boja wotre sia yimfunu kwa hoda heza so bae 2 Kings chapter 1 verse 1 to 4 wo so yare ya pe ana so ko ese munko kanchira obosom ekon se ekon nyame se yare ya mayare nanya bunkwana e dia himfunu bi yare agisa abosom akonfo wadi Yankopon ka tell Elijah ko shawo hene no ka tell the say e jo Yankopon bi ni Israel ha tenam se de waye nti adome no empower from obewu papa intofo wu ko bun samjem ije mambesa 3 minutes man fanchira di wate on se boni we nyina chaman fo na mo papa nchiro wu ko Matthew chapter 12 verse 38-39 Bible say Pharisee fo no ba be so Yesu he se o mo nsenchira Yesu ka chiro no se enema ware say fo he nsenchira di boni klasun pie never enye yi ba di ma men chire si ade bi nchiro uko Exodus mu Exodus chapter 7 verse 10 echo Moses ye puma kwanche anyi Israel fo jeniye senkenemre ya o ne pode puma to adane wo o ye wabilo wo ya puma kwanche o Yankopon se o mana kwanche fa puma no to ebe dane wo ampa de to dane wo ampa ya bi cho se antimi anyi Israel fo Pharaoh san ko yiri Israel fo ali Yankopon san ko dane nsuo no moja Moses ko dane nsuo no moja nsuo dane moja akwankyere moja akwankyere bai anyi Israel fo enkyere akwankyere bai anyi Israel fo entuntum akwankyere bai anyi Israel fo enwansona akwankyere bai anyi Israel fo emuawu akwankyere bai anyi wo mu empompo be bai anyi wo mu afewu sahwe entutumme so bai anyi wo mu esukotya toy anyi wo mu ewiem da ewiase da ne sum anyi wo mu Pharaoh nkofo ne maka iwu still anyi wo mu akwankyere be se dumienu kokora ne ho eyi adwuma isa akwankyere moja wu abusafo mu tieni yo akwankyere wo gai bi yakum wo gai bi efa na Israel fo nyom fa hodi papa na mama ya wutie me se so fo no ko wontima nkyere wo nkwankyere anka bone ani man chawo amwa na ne mfiri bone no ho anyi Yesu moja na ni alfra bone facha mfiri Yesu ana ne mfiri bone kwa sa akwankyere me mfiri nyame 0504703332 0504703332 or something goes now with me after any other human so asembe badabi am na ba wontie no kum odwan akwankyere gisi kum dwan Yankopon ka kire Israel for se kum odwan na mo fa ne moja no penti mapum na pum ya no enti ogoma bi moja na tibi yi ni pefiri ne tanfo nsam enye bejin hio fa jare na brama men sawo oba ko sumpini ne to aptre fofo ba fofo de gantoa oga mfe ne de oye be ka se ogoma moja no yankate kokum dwayo Yesu Kristo abewu asemi anso moja na obi egu ye wo se wo de just come say the wotie bia boni bia wadi no enkoto dwan enkoto dabo enkoto akonfam wo de sere se won fa boni a waye enchew wo de be chew tama wo sere boni fa che no eni moja petia wo ka boni no a no de moja apepa wo ka no apepa eni moja na akasa fena ntiase tuma os wadum nti ana wo de nkwaje sama tudwa esere bebre se obi a otie nsam yi no obasa kese be tono so wadane aba bi nsa kire mu onyan fa hodi ade me de o ma sha won sa sa numere won kwaje be ye omodia Jesus Christ to do amen.
de asɔre Asi aseɛ. sɛ basa wo sɛ wo fikyiri efura ni Audio Jungle. Audio Jungle.